Ey kıyamın şerateşi artık ya, gözlerimiz yolda kaldı ya. Cana mazlumye, sevdanın özle, esnaca bizimle, peşmane mesane. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Şimdi Şehit Salim'den hemen sonra Şehit Adil'i görüyoruz. Şehit Adil Yeşilbağ'dan daha sonra Susa Cami katliamından sonra şehit oldu. Peki burada ne işi var? Şehit Salim'le Susa Cami şehitlerin arasında ne işi var? Çünkü gelip yerleşti. Sonradan size rica ediyorum, hepiniz, bütün bacılarımız dahil olmak üzere hayatlarından sonra şöyle bir dolaşın, onların fotoğraflarını görmeye çalışın. Simalarını da görün diyor. Şurada hemen Şehit Adil Yeşilbağ'dan ile birlikte başlamak suretiyle tam 10 kişi oldu ve yan yana defnedildi. Tam 4 kardeş. Bir tanesi Şehit Said Fidancı, Mekki ile Medeni Fidancı nişanlıydı. Zeki küçük yaştaydı zaten. Bu 4 tane kardeş yan yana buraya defnedilmeye getirilen kardeşlerimizi anlatmaya çalışacağız. Şimdi burada Muhammed Ev Yapan var. Muhammed Ev Yapan yaşlı bir dayımızdı. Yani ve gönlü Susa'da olan, hatta şöyle bir anekdotu var. O şehit olmadan bir gün veya 2 gün önce Susa'ya geliyor falan. Dönünce kendi yaşlarına yakın bir arkadaşını görünce diyor ki ben daha yeni Susa'dan geldim. Şehit Muhammed Ev Yapan'la birlikte artık Silvan'da şehit edilenler de buraya gördüğünüz bu şehitlikte 17-18 eksiğimiz var. Yani şehit olmuş olan arkadaşlarımızdan 17 veya 18 tane şehidimiz bu kabri. Nuri Korhan'la Ebedi Korhan, dede ve torun. Dede 80 yaşlarında, torun 8 yaşlarında, ikisi dükkandayken saldırıya uğruyorlar ve şehit oluyorlar. Meseleleri şimdi o dönemde şehit oldukları zaman kurşun izlerini sayıyorlar. 30'dan fazla kurşun darbesiyle şehit edilmiş 80 yaşında bir dayımız. Adamı gözleriyle görmüş ve seyrediyor. Film seyreder gibi seyrediyor. Yerdedir ve yaralıdır. O katillerden bir tanesinin ezanla birlikte bitirecekler, namazlarını kıldıktan sonra bu sefer ablalarımız oraya geçecekler, bilginize. Müslümanlara İslami faaliyetlere, hani hayvanlar olduğunu düşünüyorlar. Büyükbaş hayvanlar dışarıda dolaşıyor diye algılıyorlar. O şekilde düşünüyorlar ama niyeti getirdikten sonra kurşun sıkılmış ve Susa köyü Silvan'a çok yakın bir yerde, bildiğiniz üzere. Yani duymamaları
yani jandarmanın veya polisin, kolluk güçlerinin bunu duymaması mümkün değil. Şimdi bildiğiniz üzere olay 26 Haziran 1992 günü yatsı ezanından sonra gerçekleşmektedir. Ateş açıyorlar ve yüzlerce kurşun yağdırıyorlar üzerlerine. Burası tam birbirine dönüşüyor o an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke minel murselin. İnna cealna fi a'naqihim aghlalan fehiye ilel ezqani fehum mukmahun. Enfiqu mimma razaqakumullah qala ellezine illa fi dalalin mubin ve yekulun meta hâzâ mâ va'ada er-rahmân ve sadaqal murselûn in kânet illâ sayhatan vâhideten fe izâ hum cemî'un ledeynâ muhdarûn billah kethîrâ efelem tekûnû ta'qilûn. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Elhamdülillahi ala ni'amil İslami vel iman. Elhamdülillahi ala ni'meti en cealtena min ümmeti Muhammedin seyyidil enam. Hamdu pazındayı spasiye gem Rabbi alemi Rabbe. Ham Rabbi alemi Rabbe kümen Müslüman çekiliye. Me garandiyej ehli imani o me bedine Hudaya hişyar kedin. Ham Rabbi alemi Rabbe küme garandiye ümmeta Hazreti Muhammed Mustafa salatu selamı Huda liselbi. Gelibra bu vekaleta Susa derneği o bu zamanı hale ruhi şehida bu vekaleta halk farkini o hudiye şehida az iroju tamam arad bejim ve khair hatın serseru çavara hatın ve khairi ani o bخير هرن چه اوه دور چه اوه نز رب عالمی وان جویه هانکایی بکه سبب حس کرنا مسلمانا جهو دنکایی را بکه سبب صلحو خوشیو او باشیه بکه نوا گندو باجاره ما خلقو اهل ما بکه سبب براتیه بکناوا ما بکه سببه که ام دین خدا هیم بکن او بدین خدا هشیار ببن بوه سبب هدایتا کچو خورت ما بوه سبب هدایتا خلق ما بوه سبب خلاصیا ملت ما گلی برا ایرو از بوکالتا روح الشهيدة أجوى تمام راد رجوم خيرات رب عالم خيرا ومزن بك ورب عالم بجباتيا هاني كاهي زيد بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برينا سوسا سوسا برينا بشينا لورا يروح حزينا وحشين بنا خوين جبينا جويروش بيباش مراقرينا إرينا من بو
زارينا من بوي بوي تبقى مدى كاري خبات بوي من قرى من بوي لو برابرينا من بوي باشي تبرابو يرينا من بوي دلي من İslami çetkinci seri ümmeti Ahudiya ve tuhmiku ketici Kula şehidi Kerbela beytullahi Ve ta kula şehidi Kerbela beytullahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين قال نيفانا انت بخيراتنا خذ خيراوة لباخو قبول بك ودرجاوة بلند بك یلی نوانا ایروج بو سال وگرا مسئله سوسای و شهید سوسای امر بالجبیان الحمدلله ده تاریخ اسلام ده چاوا ده هر دوره ده قهرمان اسلام چه بونن اوجبو و دعو دوزا خدا خبات و خدمت هاتی کرن ده خبات و خدمت ده شهید هاتن دان الحمدلله ده تاریخ و حرکت دجی خدا عز و جل قال لك عزیز جناب مگرتن اوانج شهیدان ویسان گرکم ببیای افتخار بکن لولا خدا عز و جل ده آیت کریمه کی ده وها فرمان بکجمران من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جمؤمنا هنك ميرخاص هنك الظلام هنن لسروي الصوزا كتان خدا عز وجل لسروي الصوزا سكنين دبي أغري ده خفدا كرنه روحي خو تسليم ربي خو كرنه وجوان جي هنك جيجي لبندا وي سوزينه لسر وي سوزا خو سكنينه وجبي سوزا خو فنگر يعني بي خدا عز وجل إلو أنباورن چاوا ده تاريخ إسلام ده چاوا شهيد أحد وقتي كهاتن حضور خدا عز وجل قوتن يا ربي خواستن کی مشتهیم نخوازن جارده وگرن دنیای خدا عز و جل گو وگر ببال دنیای و تونه ایکو پشتی روحی وانهات تسلیم کرن جوی پیوهون چه بخوازن از ایگوان خواستن و بچی بینم دبین یا ربی ام دخوازن هایا برای مجمعه بکنم لفیدری دخوشی دنه دخونو و دخون دناف باغ و باغچه جنت ده لکیف و زوقا خود نرن هم دخوازن برای مهایا وانج مهبه خدا عز و جل جبو وان خصوصی جبو کو هایا برای وانج وان چه ببه آیت نازل کر کو استعیذ بالله
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالي مؤمنا اوان کسی کش بو دین خدا عز وجل هاتن کشتن هون وان مری نحسبینن بلکه اوساغن لبا رب خود خلو بدخن كيف خوشن جبر که خدا عز وجل وان رزقال وان کریه مزگینیه ددن لپی وان انسان که لپی وان مانه و دبیجن جمره ترس و تو محزونیت کی تنیه مزگینی وان نعمت ددن وان انسان لپی وان مایه ام باورن شهید سوسایجی وک شهید احد دخوازن که ایروهای مجوان هب دخون و دخون لکیفو زوقا خودنان لورا اوان انسان غایا وان سادجه و سادجه ام باورن جبور رضا الهی بو جبو دعوة خدا عز وجل سر عرض كردستان آوا بخبات و خدمت کرن جبو کب گلی کردستان بدعوة خدا هشیار شب و روز خو کرن یک جبروی اوی دشواد دهاتن جامعات توكتبن تدريسات قرآن دكرن كبيغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث كي خدا وقتی کو بحثا وان انسان کو بشف درن جامعه ده در حق وان ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده بيجي بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور التام يوم القيامة أي اوان کسی کو ایمان آنی ندبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مزگینی بدن وان کسی کو دناف تاریخیا شوه ده بری خود دن جامعه و دمشن ببال جامعه و دناوی تاریخیا شوه ده شوه خقرا دکن درن لجامعه تدریسات قرآن دکن ویالوی در لمیش دکن بنورا تام روزا قیامت مزگینی آوی بدنوان دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوان برای ما اوان آبی ما بشر لمال کاری بون وکتانا وگلک انسانا لبلی خبات و خزمتا دین خدا لبنداوان بو وان زانی بو که اگر استراحت بکن اوی دینی لسر وی ولاتی بلا نبه قالوا او خبات و خزمتا کوان کرن و فداکاریا کوان کرن و خوینا کرجاندن و خویدانا کرجاندن ایرو ام چقاس قدیتیه لوی دعوه دکن ام چقاس قدیتیه لوی دعوه دکن که ام گده خوبشینن وان جامعه که خوینامت در جیایی خوینامت ناوان جامعه دهاتن رجاندن جو طرف انسان خودین نازفه جه طرف قومنیستا و جه طرف سوسیالیستا و جه طرف وانی انسان کن سر ناوی آزادیا گل کرد دردکون میدان گویا بناوی پککی و یا بناونی دنه گلو ایرو وقتی که اوقبات و خدمت جوی دین خوی باطل جوی فکر خوی باطل ردکه چاوا لمال راحتی دکه مکو امل رونین لإسرعتا خو بنادم والله انقرام هر يك وك حسينك بإيرو دفيدري دا ذدك وشهيد بويه وك مدنية وك حجي أحمد وك مل عبد الخالقة أم شبيخ الخخرة بكن درك من دناف سوقاغا دا لبازارا دا لقندا لمالا أم بقرن دعو دو زفان إنسان أجبي ملتي ربيجن دعوة دو زبان انسان دعوة خدا بو دعوة چیتیا دین خدا عز وجل بکرن وان انسانا در دیوان او بو نمالو مقام و جوینا زیر و زیبا بو جبو وی دینی خبات و خزمت کرن راحتا و خرا کرن دوی اوغر دا خوینا خورجاندن به ارزانی دان خوینا خو
لورا وان انسان زانی بون که روژا قیامت و در کبن حضور خدا اوی خدا عز و جل حساب شوان بپرسن در حق به حیات آوان ده ها ایجا خدا عز و جل دبي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أنجح إيكو جامعة إعمار بكن بعبادات بخندنا قرآن إعمار كرنا جامعة ناو إنشاء كرنا جامعة نبتون وشيشو تغلائي بتنيه بلكي إعمار كرنا حقيقي بعبادة وذكر وطاعة يكون جامعة إعمار بكن خدا عز وجل دبيجة أنجا أخواني إنسان يكون إيمان بخدا وبرسول بروجة آخرته إيمان آنين لميش دكن زكاة ددن وجو خدا بيفتش تو كسي ناترسن أنجا أخوان إنسانا جامعة إعمار بكن دبي خدا عز وجل يعني جو خدا عز وجل بيفتش تو كسي ناترسن دو وقتا كنشو هر جامعة ده لسر ريا جامعه چقاس تعلقه بخوینا وان خویدانا وان ور رجاندن جی جوی دعو دوزه و نگرن تکبیر هایجا ایرو تشتی کل مدکوه ام دعو دوزه وان شهیدا باش ناز بکن دعوه وان چه بو؟ دعوه وان دعوه خدا بو دعوه وان چونا جامعه بو دعوه وان فهم کرنا آیت خدا بو دعوة وان مشاندنا دعو دوزا پیغمبر خدا بو ایرو الحمدلله بوی خوینا وان لسر عدد ذي مملكتي دا دعوة خدا عز وجل بلاد به لچال آلية ولاد الحمدلله مدرسة متين آوا كرن باي برچع باي الحمدلله بخوينا وان شهيدا إيرو وان مدرسة آوا كرن خدا عز وجل ببركته وان شهيدا بيشيا بحركته بدك الحمد لله بخوينا وان شهيدا إيرو ملته مجي هيدي هنو اوذي ديني في دعوه في دوزي ناس بك او بده بيشو وان شهيدا وان عزيزا وقتكم اخواتي الدعوه دوزا وان شهيدا كل ما اخواتي وان مدرسه كل سرخوينا وان شهيدا هاتي آوا كرن مخودیتی الوان کر آوه چاقه مخودیتی مرحقی خودیتی الوی دعوه کری دعوه شهیدا کریه وقتی که مرحقی خودیتی الوی دعوه کر وی دعوه جمعت چه خواست لگور وی ما حرکت کر امسست نبون مل رحتی خون ننری آوه چاقه وی خدا عز و جل پیشی آوه حرکت وکه بسبب بلکی بسبب یکیتیا امتشی لولا الحمد لله بخوينا وان شهيدا بحركته إيرو لسر عرده جيه كن نچويه كم بلكي جيه هي الحمد لله إيرو بحركته بخوينا وان شهيدا بلكي دست خدا بيجي حتى غزة حتى فلسطين حتى عراقان حتى يمن ولقلك دولتكم التي مسلمان مظلوم مستضعف هفياوان آلی کاریا مسلمان السرویه عردیه ایرو الحمدلله کی به دعوه بخوینا وان شهیده هاتی به درجه ها ایرو تشتی کل مدکوه چاوا وان شهیده جبو به دعوه جتو تشتی خو یعنی ندا برچاوه خو تشتی نبو مانع دنا بينا وانو خباتو خزمتا دين خدا عز وجل تشتي كل ما دكه بقلم هر تشتي خو مالي خو مقامي خو جاني خو هر تشتي خو وقت خو قلم تيخن خزمتا بي ديني ام تيخن خزمتا بي دعو دوزي ام بي دعو دوزي بإنسانا بدن ناس كرن ام باورن چاوا حبيب نجار وقت كش طرف قومي وان وها شهيد كرن گویا لیت قومی یعلمون خذ یا قومی مزانی بایا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کچاوا ربی من معفو مغفرت کر او اکرام المکر امیر و باورن وان شهیدا جی وک حبیب نجات دبی خذ یا وان انسان کو مقتل کرن ما شهید کرن
خوازیاوان زانی با که خدا عز و جل چی اکرام نمکریه او جی باعتانا وان جی فهم بکرا وان جی بدا پی دعوا پی وی دعوی دوزا شیرین و خوش تکبیر ها ایجا خدا عز و جل مبگرین جوان کسی که دعوی دوزا وان شهیدا زانن ناز دکن دخینن چاواد جامعه ده اورونشتن جبو دین خدا عز و جل فهم بکن آیت خدا عز و جل یکو ده حیاتا خدا بنقشینن چاوا من خبات و خزمت کر خدا عز و جل مبکرین جوان کسی کج اهل جامعان بعبادت بخواندنا قرآن بفهم کرنا سنتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جامعه اعمار دکن خدا عز و جل مبکرین جوان کسا خدا عز و جل او انسان کدو خوازن بدغی خو ویا بسیلح خو نورا خدا عز و جل بتفیرن خدا عز و جل وان سر عده هلاك بك خدا عز و جل سيونيستا امبرياليستا اوان كسي كو ايروبينا مسلمانا لچار آلية دنيا يدرجين خصوصا لغزة خدا عز و جل وان هلاك بك دولتا وان بسرسري وان دبين خواري مالي وان بسرسري وان دبين خواري مالي وان مسلمانا ربك غنيمت خدا عز و جل یکیتیا امت بخوینا شهیدا آوا بکه خدا عز و جل مبگری جوان کسی کل دعو دوزوان شهیدا خودی تیه بکن خدا عز و جل سلاح مجاهدا قوی بکه قوتا وان زیده بکه خدا عز و جل عزم و غیرتا شهید وان مجاهدا زیده بکه خدا عز و جل شهید غزه جید باخوش شهیدا قبول بکه خدا عز و جل مبگری جوان کسی که در صف غزه در صف مجاهده ده بوان را بی مل بمل خبات و خزمت دکن و جهاد دکن خدا مبگری جوان کسا خدا عز و جل ملت من روکی بری روکی هشیار بک بدعو دوزا خدا عز و جل وان بک خبات چی و خزمت چی وی دینی خدا عز و جل مجوی دعو دوزا شهیدا دور نکه روجا کو بلکی فتنه کی چه ببیاجی ام تکوند حرامیا بری ام تکوند نافوه فتنه خدا عز و جل الرحمه بسکینه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إلى أرواح شهداء الإسلام والقرآن الفاتحة